هر جبوی گوتوبیجه که بهتر لسر بریاره انکسی به بکرنا اوفیسن قهر و اوفیسن پارتی سر به انکسی ولی روشهای کردستانه زبر خبر ما برز عبدالکریم میرانی سروکی نوراتیا هرم کردستان انجمن اجتماعی کرد لسوریه برز عبدالکریم دست بگذارت بخیر هاتی همیشه بریاره انکسی دست بکن ابریار در انجام چهات ما بس جه بریاره چبو انکسیش برچ پشتی وقت قاصله نو بریار دا کو اوفیسن خو روجاوای کردستان بکی کوش بریان هاجی پیاده دو بلاورن اوفیسی خواب کن چند جاره مظلوم عبد بخوا لدوان در کریا او صدام سرکه چون کو انکسی ابریار دا ای والله يعني پشتی دست پیش خریا برز مظلوم کوبانی و آوا کرنا کمیته کی بوی جارانوسین گرتیان آن سرواندا بویان اما واقع انا کسی برای يعني اوفیس ما وکری بون يعني وما کاری خود کرد لی گرتنا و میسا نب راضی بونا ما بو يعني بیچاره به صوتنه و به اشکناندنه و به ایریش مزاجر اب هاتنا قدغه کرن پشتی وی دست بشخریه مدید پنگاوا کا باشه يعني پنگاوا کا دبی به خدمت خلق مدا به حق جدیت ناف ذهبی پشتی بریارا اوانا بریار دا همه کو اداره همه کو دست پیشخری اوانا آکا که مظلوم کوبانی بریار دان کو پارتین انکسی دکانن اوفیسی خواه کنو و هر وسا پارتی نا انکسی دکار اوفیسی خواه کنو امریکا لوانا ناگرن و او کسی بری يعني دعوة لسروانا هي او دعوة جي هاتن راكرن هيك كسك نايا خواستنج بويك هيك دزگايا كي لسرفيا كي ماشي امرابون ما بريار دا وكي انا كسي بريار هذا دان كو اوفيسي خافكنو وما داس بكريه يعني لي افان اوفيسا حتى مفكن هندك احتمال اماده كاري بود بيت يعني چونکه او اوفیسا بتری وانا نملك بون يعني كم اكا ملك پارتیا بون آن ملك انا کسی بون ایدی بتری وا ایجار بون ای خدا نه ایجارا جی اجبار مطرسی و کاری بری هاتی کردن احتمالا نه او جی دبه آیریشه که حتی اوفیس پیدا ببن و همی تمامی بنا بکرن لی وکی بریال هاتیا دان دست به هاتیا کردن و ام اوفیسی خواه بکن جبلي في نانجو فكرنا ما اوفيسا هر تشتي تشوي تشو يعني عندك تشتانا دبي ام سر بسكن عندنا ومتابعه بكرن ايك شيء بابتي جرتيانا بابتي وندابويانا دبي چارانو سوا ديار ببي ادنجي اما وكي انا كاسي تجاره امجيه كريزي شو ونچوينا يعني ما سي پیمان گلوانا کرن دیم هایک پیمانا دهوکی بو پیمانا دهوکی یعنی انجام و رزگار کردن کوبانی بو کاری هری پیروز و برز بو یعنی پیشتوانیا جناب سروکی حریم سروک بارزانی و همه جدید چند صدام پیشمرگه در باز مجرم کردستانی و همی چک و هیز و تشتین پی تی وی لوجستیک گل خود چون کوبانی و چندین هیوا بهداری کردن دوی شریدا پیشتوانیا شروان کردن اف همه انجام اوی رکفتنه بو یعنی او رکفتن هگر بردوام بیا رکفتن دهو که بالتاكيد يعني او تشتينها ريدا الى رجاوي كردستان وين سلفي استيب يعني باشا ابرز عبد الكريم بدي كوز بحثا ركفتنين كو انا كسيت قال بيدي كرنا خازم روجا انا كسيج بي قناغا بي بشتي فكرنا بدي عدا اوفيس ورنا بكرن قناغا دوي جي انغو بينغابا دوي جي انا كسي ويتشبي وقتا اما جبكر ديال كرنا چارن ويسا گرديان بشتي چه پروژه انا کسی هن نهاک و روشابای کردستان بجیب که لسر عرده
اما بروجي ما يعني جبو ياك ريزيه ام حاضر جبو ياك ريزيه ما دسبيك جيبوتيه وما بريجي ما اما داكاريا خدا يخويا كان لي افسر بوري سر مرا درواز بي يعني تجربه مال قلبها برادرا داخوازي ما او بو كو لايانا كي نيف دولتي غارانتور وهر وها هرما كردستان بشخص سلوك بارزاني كو پشتگیریا اوه رکفتری بکن یان جه چاودریا اوه بکن دبن چاودریا ودا ام بکن رکفتنک یعنی ابجنی دست بک صفر هم دست بیناکن ما بره دست بکریا اتفاق دهو که سر بنامای سر بنگه سه خاله هات یا واکن سه خاله سرکی خاله سیاسی و خاله اداری و هر واسه خاله لشکری یعنی ایرو 5000 پیشمرگی ما حاجه زیادتر ایرو اول چندین سال الهرم کردستان دبن رشق و مشق و راهینانه دا هر واسه بهدارین چندین شرا کردن دژی شهر تندربه داعش و حشده به دهان شهید مداینه بصدان شهید و بریندار مداینه یعنی تجربه که باش برگردن پیشمرگه پیشمرگه دوی چارنوسی واشی دیار بی که ایکش خاله سرکی اتفاقات دوی خاله سرکه کو تشتغل بله خاله سرکه کو بجن قناغه بدا انا کسیفا خلالگر قصده و پیاده گوتو بیش بکه کو لشکر روجی در باس به بله هو يعني خاله سرکی ایک جوا خاله سرکی در بازبونا پیشمرگی روج آوای کردستان چون خلک کردستانیا کره کردستانیا تجربه کی دیرو دیرین ورگردیا وش مافیویا وگر ولات خبر گریش خاک خب کی خالق سرکی يعني وقتی مشترک گوتی اف سه خاله سرکی نه هر سه خاله دا هر خاله کی هورگلی خوانه او هورگلی اگر اتفاق چی بو او هورگلی پاشه هدی تن چاله سر کردن باش برز عبد الكريم تداخل يكرن انا كسيج برشيد دمان هذا ابريارده چند ساله کریزا سوریه تک شورا شروجابای کردستان تک شو عفرین کتابن کنترل ترکیه ده سریکانی گریسپی جبرش چه جاری قصده و پیدا بر نزدیک بونه به هات صدام جه چبون شوف شارلو هاتا کرن روش او کتنا چرا وشو چقوناغ ده حتی کو ابریادان و راضی بون کو نزدیک بونه نبره انا بمجن نزدیک بونه نبره انا کسیده چه به حتی کن هاجی ولاتن گارانتور عالین گارانتور جوین نزدیک بونه کون بحث دکن چکینه اي والله نسبتي ابي برصاده يعني اما وكي انا كسي ام بيجن سبب ابي دست بيشخري چرا بصالي در بازبوي مثلا اب دست بيشخري ندارم بيشتي 2015 16 بيشتي عفرين شو يعني ام ناخوازن ام بيجن اجبوي يعني اواجه قدرة چه بكن لی همه هر سبب چه به داگر کردن عفرینه داگر کردن سریکانیه گریسپی یعنی به هگر نه امریکا و حتی رادای که روسیا تدخل نکریا لسر سینور ترکیه به باوری ما ترکیه لوا هر سناوچه نراوست يعني همیشه بارجار و داگر بکریا اوانا لبده راوستان گورا اتفاقی که وقتی مؤقت يعني طيب اوجا دوی قناقه هستیارش بوی ما گرنگه یعنی بوی ما گرنگه قناقه که مصیریه نسبتی ما هبون و نبونه برادر دوی فهم بکن يعني قاعدش مقوت هجا تمام نكر هجر او اتفاقات هو كي بردوام بيا عفرين بشكل نشو هروسا سريك انيش نشو انغو يعني بنما اتفاقات هو انغو تشي انغو وكي كردي سوري ام تبقريا نه ام خب كن قرباني هنده كسي دي نه امش بوي اجبر هنده كسي دي و ام كارو خباتي بك امش بوي كارو خباتي كش بوي پارچه خو يعني ام جازدا خوازم يعني بكافم تفاصيله ل افقونا سرما فرض دكي وتهيبت بياده بالذات بياده دوی دست پیشخاری دا جدی بی نبا که جای در بازبوی دلاوازی دا کاورا متفاقی بکن و وقتی پنگا و خلصه عردی گرتن آن درگه هجوارا بدبین اکثر او اتفاقا
يعني پاشگاه دکرد اف جارا اما حتی نه ما باوری صد چه نبوده که اوی پیگیری بکن لی ام بهیوینه اف جارا جدی بن يعني چون اگر نه جدی بن تشتی مایشی احتمالا هم جس خابدن و کاراسات بسری خلک مدابه و اف جبوی ما گرنگه هبونا یک ریزی دلخوشگریا همین ملاتی میه ایماش امشی دلخوشن هبونا یک ریزی يعني آرامی که پیدا دکه هیچ کل خلک ما پیدا بکه بهشداری که بکوم لده خلک ما پیدا دکه که هاگر هات و خطر یک چی بو يعني حتى بكاتشو وجن وقالوا اختياري ما برا مثلا خو برجريش قاب كن باشا برز عبد الكريم دفرد انها روسيا في شارع دكي انكو استراتيجيات اخوا تخازي السرع عردي بتجي بكي وامريكا جعلي كي بتخازي روجراتي جمع فراتي باش كردي ويكون هما بين البترول دستي امريكا ده هر دوالي تخازن بروجين خو استراتيجي خو لسرع عردي بتجي كونوا برجوندي خو بباريزن دفرد كردنا بلا هردو محاضرات هاف كشادا بيوستا شبكي بشرنجي لافوري بري خو بدي كيجا الي حتى كو بكار بي وكب كرد وكتاغو قناغ هابون ونبوني حتى كو بمني سرع عردي والله بكاكي زنار يعني اما امنكارن ناوبري نابينا دو هيزي وكي امريكا وروسيا بكن يعني وكي ناوبري يعني شي ام سنجي خل سنجي وانات بدن 20 مليون انصر حسابي بمديتر لدفي قناغ دا حتى انها يعني تشتي بسرفا حتى انها بتر روسي لسر قضيه كردي تاكيد دكن ودفي ما في كردا ب چه باندن ودفي ما في كردا ب باراستنو هر واسا هميك امنته ناوچي و بري چند ساله که رشبلک که دستوری چه کنم تدا بحث ما في ثقافي كردي کرد يعني ليه حتى انها امريكا حتى انها جبوي في مساله كردي هي موقفه زياده نزل على جبوي في مساله اما جبوكي جداي ليه نسبه امريكا رولكي واي جرينج هبو يعني ناوچا مات همي سري كده باراست دشاري داعش ده يعني هاجنا حلفاء بيا ونا شركيشة امريكا بيا يعني منطقه وكردستان سوريا وكردستان باشور دخدري كي ما زندابون اوه دفع امشي بينا كان اوش دوستي منه يعني دي هيفيا ما اوه يعني امريكي جي وروسي هاجر بخازن ايش بوي كردا تشتكي بدن بيش وي بيك بي چونگو هاجر او زغطه كي لسر الرجيمه يعني جي قوت بيجي جنيفي دا آلية دستوري دا آلية مفاوضات دا هاجر او نجدي بسبب مسألة دابين كرنا ما في كردا ما وتيدا ما في حمي كم نتوا پیدا كرنا دستور كالديمقراطية لسر آسيا دولة سوري هاجر هيفا سوريا خوابي از بار ناكم امين كانتش باشا رولا امريكا وروسيا دوی انسیاتیوا کنها انگونیزیکون انا برا هنه کسی و پیاده و قصد کوریاره چه به هر دو آلیا تحتاج راده که فشار چل انا کسی چل پیاده کنه روس دخوازن يعني ام یک ریزیکی نامده هبه بکی کرد بله هر واسه امریکی جی چندین جارا هم دخوازه مکریه يعني چندین هفدیتنی ما قال امريكا شبونا الكردستان سوري هفدیتنی ما قال طبعا شان ده سروقاتيا انجمن اجتماعي كردي قال امريكا شبونا الاسطنبولي هر واسا بري چند روزاكا هفدیتنا كيا پیوندی تراوا آماده بونا كاك محمد اسماعيل اندام دسته سروقاتيا انجمن اجتماعي كردي هر الوجه تأكيد كده بول سر خاله يا كريزي دبهين كرد بكارن بگینه كده بگینه اتفاق كي الجلي كده جبوي بتر ام بكارن بشتوانيا وابكن امريكي جو روسي افج متخاصم يعني لو را ام دبيجي جبوي ما جرينجا دبي تاخير نبي هنجي ام لزي بكن جبوي يا كريزي اخوا باللز ام بكارن بگن اتفاق كي كو او اتفاق د خدمتا كردواري دابي خدمتا ملاتي مدابي ام جواكي بشكي سرکی نافت هفگرا سیاسی دا دوی قناقه دا ام اتفاقه کی
باش نابين خو پیاده دا بکر و پشترا اف پارتین دیشی اوی اجدار وای انا کسی اجدار وای پیاده اوجی دکارن یعنی تدا مشارکه بکن بقاسی هبونا خود بقاسی امکانیات خو و گودیتنا خو باش دارم گوتو پیش دادم لدوانين بالبرتيار قصدي مظلوم عبدي بريانها قلت كو كريزيانا مالا كردي ببيانه كسجوية شيبه هبيك وإيرو دقيقان يقدر كر دبيجي او بينكابا انا كسي بينكابا كا باشا وسركبتي وبيروز كبه بينكابي يعني دل دوانين يعني مشكلة اوانا تناقض جانا تصريحات دوان ده هي يعني او كوميتا هاتي شكرنش بوي متابعة انتهاكات قد شيبوي الدجي خلقي مسألة كان يبقري سبيو عفريني بينما هو ائتلافي الهام احمد رسمي قلت ابينغافا كا بيروزا بيشتفانيا ويدك آلدار خليل قلت ابا تسويقش بوي هبونا تركيا يعني اوان تناقضا كيا ايرو يعني بريز مظلوم قلت فكرة اوفيسي خا بينغافا كا بيروز بايا واندك پشتیوی اب مجلس العشائر که چه جلاد بیشن بیانک دری خستن کت انا کسی تماطل هدی که باشه که انا کسی چه تماطل هدی که يعني تناقض وقت اتحاد هيفيا ما او كو درجه اللي كاتني بتر بفكرن قوتني اللي كاتني بتر بيقوتن حاجه هو صار في شكلي اف تناقضها هبه افهنجي باوريش لاوازك يعني باوري لاوازك اما وكي انا كسر ما اوفيسي قافكنا مكاري خوين سياسي بكن اگر هاتو جرا قادي او وكي رفتاري بريان بيبينا تكرار نبي يعني شكون نمونه هي اگر هاتو او كريارة تكرار بو هنجي لكل حادث حديث باش قالك سباس جوي بريز عبد الكريم ميراني سروكي نوناراتي هاري مع كردستان انجمن نشمانيا كرد سوريا بتلقى بي قالك سباس